Okay, good morning everybody. I am on my way to Dwanzani shooting range to participate in a competition. Today we are shooting three distances: 400, 500 and 600. Well, the 600 is actually 585 meters. Nonetheless, it's close enough. So how it works is they have two steel targets, or two size steel targets, a 400 millimeter and a 200 millimeter target. So you nominate on which target you want to shoot. If you nominate that you want to shoot on the 400 millimeter target and you have a hit on it, then you get 1 point. If you shoot on the 200 millimeter target, you get 2 points. So it's up to you on how you want to gather points during the shoot. And last week the Royal Flush Steel Challenge, I had issues with my dope, but now I know what my dope is, and I think I will do quite well during this competition. The range, and when I arrived here there was no wind, and as you can see from that flag, wind has picked up, but it looks like a headwind. I'll measure it now with my Kestrel and then we'll see how much headwind we're receiving. Here we go, that's the wind at this moment. It looks constant at 8-9 miles per hour, 12:30 wind direction. Jy het 'n proefskoot. Ai. En jy's eintlik stupid as jy regtig gaan vir die kleintjie. Skiet op die grootte dat jy kan sien waar die wind jou rondskuif. Totdat jy in die middel van daai grootte is en dan nomineer jy 'n kleintjie voor jy na die kleintjie toe gaan. Want as jy met al drie jou oefenskote daai kleintjie miskien, dan weet jy dat jy geen klou waar jy is nie. So as ek vir jou 'n goeie tip kan gee, gaan op die grootte totdat jy tevrede is en dan gaan jy oor na die kleintjie toe. Right. Die puntetelling werk as volg. Kleintjie 2 punte, grootte 1 punt. Ons skiet aan die 400 af. Ons begin by die 400 vandag. Kom ons sê jy skiet is 8 telskote. As jy al 8 jou telskote raak skiet, is 16 punte, 16 maal met 3. 4. By die 4. By 500 is jou totaal, dit is 16 maal met 4 en dan agter by die 600 is jou totaal maal met 6. Die ou met die grootste totaal vir die dag, het sy in die open of in die major klas skiet, hy is die wenner. Kan ek so min of meer aanduiding kry van hoeveel inskrywings sover is? 65. 65. Menere, dan julle skiet vir 'n prysgeld so in die omgewing van so R7,000. The field is jam-packed. I mean jam-packed. We have 65 competitors.
We have here some of the other relays still busy. As you can see, the shooting point is full of competitors. Rustig, je recht. Groot of klein? Recht, ja. Kijk, nominate. Groot. Gooi hem. Net op center, Richard. Groot. Gooi. Net op center links, Jacco. Groot. Gooi. Ja, goed. Komt iemand met die middag te komen? Ja, lijkt dat je 3 hier af is, hoor. Oké, dankie. 3 hier op je edge. Jacco. Grote. Gooi. Okay, klein Klein bad in, links en rechts. Ja. Is 4 hier af. links. Daarop. Richard. Klein rechts. Ga die uit. Kijk. Impact. Jacco. Richard. Klein rechts. Kijk. Jonathan. Impact. Jacco. Groot. The next relay is getting ready. Rhino Smith. Roll call to ensure that every competitor is in position, and then I will start shooting. Reg. Onder. Kyk gou deur. Okay, so this is relay 2 shooting, and it would be interesting to hear what their wind settings are. But I didn't set a lot of wind. I think it was 0.2 or 2 clicks to the left. But we'll see at 500 meters. The wind is picking up. It is, look at that flag. It's almost level, so I think we're going to sit with a 10 to 12 mile per hour wind when we reach 500. Kijk, Darryl. Eerst even square. Nominate. Aanpak is op experience. Daai, back by 2. Oké. Baie laag. En nog baie laag. Ja, Water, jy is tussen center en 4 hier. net lang sy shot. Punt 4 op. Andrei. Richard. Sien hom. Ja, dit het gebeur. Kan ek al boer, hè? Kyk, weet jy wat ek doen? Richard. Groot kom. Impact, ek kan nie sê waar nie. Klein rechts. Ja, buite gelyk. Andrei. Normaal los. Ja, Jacco. Richard. maar grote. Impact. Klein links. Yes. Okay, ja, gaan normaal los. Grote. Reg. Ek het gesien daai breek. Dit was nie. Impact. Jacco. Richard. Grote. Ek gaan net daar bly. Baie formele. Impact. Jacco. Yes. Richard. Grote. Ek weet nie wat ek moet doen. Impact. Yes. Jacco. Grote.
Thank you, Ralph. Grote.